at siguro atin pang-aliwang kaugne na balita na kinover you at yapin iniing karetang lakwas mituran ideng awsan tamong food delivery riders. Maulagay papildaring delivery riders king Aldoldo tamong pamibyebye. King panahon ngeni, munapin kailangan lumwal uling nanumaning kaya kang pamangailangan, sagli ayat da mismo king kaya katamong pibale-bale. Pero aliwana yung pisasabyan, nung ating mga sikan na kalamidad, anti moing masikan na pamanoran, daralaning abagat, apesikan na dareng bagyong Egay at Falcon. Pauliniti, may kalwal bang makapangabiyayan, ding food delivery riders. Kaya may po pwedeng suungan ng kaya, ma'am. Yung bagyo, lalo na masikan ng hangin. Tsaka kailangan po safety niya rin sarili mo. Andiyan, bisa kami pong mag-obra, manatad pamangan. May na po agawa po tapos maniting kain pa naman. Sobrang hirap, ma'am, kasi wala kang ibang kabuhayan pagkukuha ng kakainin. Kasi gaya ko, ma'am, pamilyado ko, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pangkakain ng mga anak. Aliwa mo yung pabayo-bayong panahon ng harapan daring riders. Atin mo namang pamikatago na mabibiktima na kareng bogus buyers. Magobrang sobra king 8 oras at peligro king Aldoldong at suking dalan. Karoon lang po sana kami ng insurance. Kagaya nga po nung sinabi kanina sa PhilHealth, sa Pag-ibig, wala rin po kasi kami noon. Yun lang po ang sanang hiling namin. Kahit po mabawasan ng konti yung namin para lang po mapunta doon sa mga benefits na yun. Yun lang din po sana ang hiling namin. Dening food delivery rider sa Aman Wantanga Reni, mag-develop yung sektora ini yung panahon ng pandemic Bayawari mag-pandemic, pa-deliver tamang pamangan, karembale. Actually, ma'am, bago pa mag-pandemya, hindi na po talagang makaniling applications kan kaya katamong phone. Pero ali po makatakas ka. So talaga may boom niya po ang kalub na po ng pandemya uling alitang po makaluwal kaya katamong pamibale-bale. So ila po talaga, kumbaga, considered as frontliners namo po naman kanta kasi nung alita po allowed lumwal, ila po susuyod king kilwal, nung alita po buring kanan, ang pong buring pasali. Actually, ma'am, ding food delivery riders, sarila mo po pamangan Nung like for example, atin mo naman pong option na sa pasali kang panulo, pasali ka pang aliwatang bage. So, kumbaga Ako aranasan ko pa yung pepasali kong panguli. So, nakalapuring stores talagang ila po talaga isusuyod ng pong, kumbaga, ila pa mong mamayad on behalf of betang customers. Bayo ila po bayaran. Totoo. Balo mo, Jen, yung lockdown wari. Yung lockdown, ako kasing meg news Kaya kumbali, gagamitan kayong soliton O na siyempre, ipuputi ko, buwak rugo. Ala namang maggayak ka na, wala na yaman idog, siya na yaman makapunta bali. Waling siyempre, maka-lockdown na. Akong diling mahuli. Makatula mo nakyaman makalwal para sali kayang panguli o kay gisanan ko karela ako pepasali makatula yung ko sabihan din nga anak rin talagang bala mo maging lifeline tala naman yung panahon ng pandemic lalo na karetang ating senior citizens ang popang kareng households na dakalaki ang pamilya itang atin ng comorbidity ng amanuan na elabisang ma-expose kaya pa magluwalda, di ba? Opo. At saka ano nga tandaan ng tamo po, anya meron ka naman yung time na ling pandemya, uligdakan mo naman po, mila ko obra. Correct! Wow! Kaya andiyan pong milagay laking alanganin, uling syempre po iisipan dahil ang nuka rin na kung mga budget para kay kayong pamilya. Na anya, andiyan delikado. Deni pong kaya katamong delivery riders, talagang sinuunda yung sarili ng diye. Bangkanita po, itang makapagserbisyo la kareng komunidad, ang po kareng abya ding pangangailangan la naman po ding karelang pamilya. Lugod pamilya. Gawan mo niya gana-gana. At inidisenting obra, hiyan na. Ating ka nga kasabi, karenin delivery riders. Opo. Bali nga kasabi tamo po Kuya Mark. So according kayo, na ating Aldo mo naman na kumbaga medyo alipa talaga sigurado din itang karelang kapanakita ni Aldoldo. Ating kanong Aldo na
matumal, kumbaga, ing orders na lulub karela. Pero atin lang po kanong system na gagamitan kasi mismo yung kumpanya ko nung karela magobra. Na kay sistema ito, nung yaning aldongay ni, mababaing penakitan mo, king kinabukasan po, bala mo i-feed na kang customers or orders makanya. Inya mas Bayang palang makabawi. Opo, inya ita po makabawi la. Nung yaning aldoman na ni, may bagsak, kinabukasan, mangat naman po. Balo, yun ang siya magkano mo mirarasim panakitan da rin kaya. Deng delivery riders king Aldoldo. Kasi wari, normally, minimum wage na. Miraras la keng makanya. Actually, mami gagawin na po at Simpson. Magkaila, ano na pong target. Ah, Hindi mo makanan. pwede na kwentuhan po. Pwede na po bilanggit in review for your safety. Pero in kwento na po, dapat at least in a day, manakitan na pong 1,000 to 1,200 pesos. Pero, bayo de po panakita nita, kailangan na po mag-obra more than 8 hours. Yung kahit po nirarasa po ng 15 hours, 16 hours. Para aquadate. So, na po aquadate ng target na. Oo. At ing uran, ang popang sobrang pali. Metong yakareng kalaban da. Nature yung kalaban da kenin makalunos la, uling ma-expose la ka ring elements. At marakala naman siguro ring sasakit. O retang nitutok ng nakin na pamagobradan kaya bela rin ka rin ausan tamong informal economy. Makanano yan mo in definition na ng informal economy, wari? Atin pong mambabata sa leg file. Actually, manambad na pong pinailin ni. Ausan de pong MACWI. Pero in prekarisan pong ikitamong leg file, ining pong House Bill 347 or ausan de pong Magna Carta for workers in the informal sector. Yung sabi na po ka rin, yapin po kanureli retang all economic activities by workers and economic units that are in law or practice not covered or insufficiently covered by formal engagement. Kumbaga, apin po rin retang unregistered daw sa namo po. Alala po ketang employee-employer relationship status. So, meaning po, data pong benefisyong tatanggapan da, ding regular empleyado, anti mo po itang banggit ko po, sasakit la uling king obrada, alala pong PhilHealth, alala pong PhilHealth coverage, alalang SSS, dili pong makaliling asanang social protection na dapat atin la, alila po saklo, uling po malino, nung nano po talaga in definition or nano la po retang batas na pwedeng promotekta karela. Uling bayo niya pa mo pimpo in the industry. Ali, ketang report mo, sasabihan mo nandin, may kaya ko mo, may apektuan ko. Atin pa palang customer man loko, maging biktima na kayo. Baka na mo doon paglokoan? Usually, mami malyari, kasi mag-place na akong order via phone So, pag-place na po ni order yung makapili kayo po kasing address ka rin. Nandiyan na nung address po ilagay yun. So, not specifically, nung kanina ko po maka-stay ngeni, pwede ko po magpadalang order na nila ngeni. Ngeni po mismo mga po. So, imalyari po, magpadalala po ka nung, or at po mag-place order, kay ba tamuntala po, or sali na lang pamangan detang food delivery riders tamo, i-deliver dala po ketang mismong location na nagpin ng po mag-place order. Kabira karas na po kano ka rin, ala po kano talagang lulwala tao kita mismong location. So kumbaga, atin mo po bala sa ausan dalang joy bookers, makata mag-book na mo po, matamang trip lang. So eda po balo na gagasto sa rin po delivery riders tamo, impera da po sariling gagamitan da panyali. Ay ako balong ilang nabono. Ating makanyan kasi anti mo ako, ulingi kami, bala mo, mabibiyan na kami mo keng food delivery. Food delivery, So, gana-gana, actually, online ko na nga sa salwan. Pero diretso kong mamayad. Ketang mismong app, itang kumpanya na kumbaga, makaset up as a online delivery company. Atin po kasing option kaya kahit ang mode of payments po, nung isa ka mamayad, cash, ka-deliver na po, kadataw na po, kaya kayo ka rin may bayaran. O itang bayaran may online, opo. Itong pinili mong option, Opo. cash, manabono Opo. yan. Ako kasi mag-option kanya, pinay ako familiar. I see. So, yung manabono yung rider. po. Ba?
Bayaran niya po kung mismong Ano store. nung talagang malokula po, ma'am? Makalunas na kasi alala po yung Ay, huli. noko. Alala yung huli ka rin pamilya. Mariosep. At saka retang nung Melili, ating makanyan retang Melili, de deliver. Pero atin mo naman itang packet da may deliver niya, kay ba't naman may deliver? Ati, well, keng kilub na naman rubuning lumbanwa, keng lugod ni nga akong gino. Siguro mga once or twice ko mo aranasan ito na may nga pagaga ako. Kasi itang obat dugo kebit ni itang picture na mag-deliver naman ako naman bale ita ne itang nga tsuya ketang gate makanyan kasi na ako kalambat mana ya makanyan kay ba't sabi ko pin kay Diyos ko senior na ako dugo paglokwan nyo kung makanyan samantala rugong ano na akong karano pa ako ne o kay kanita bala mo may kamali ka no itang kay ba't kabira-bira inaos na ako, sabi na, yun na ako po re-report kasi pag ni-report ko po, milako ako po king obra. Yan. O sabi ko na, nuwaring milyari kaya kay ito ako. Buti may dala kaya ning ingkay. Walang bayaran ko nita Eh bata, kasi ating ka rin option, mag-tip ka Di na akong automatic tipping So, dakala naman pala miyaliwang struggles din ng delivery, Ma'am, food delivery riders. Bukod po kareta, atin pang instances na halimbawa po yako, atin pong men order, kay ba't din tang yakay itang in-order na, alane king disformane, makanyan. Atin mo po, Kaya miyugse, itang Opo. makanyan. Hindi ko pong ikita niyang misa na men order yung chocolate. Ngeni po, anyang kadatang na po kayo, uling mapali, ing panahon. Melaso. Nag-melt niya po. Oo. Ngeni, Enene buring. enene po buring Oh my. Ngeni po, Ing gawa mamay, ng ing ning mamay. rider, iya po. Kunana nemo po itang. Ay, ang mamaya. Opo, kunana nemo po itang. Maragula bagay, nung may pasaritang batas sa panukalang batas, ne? Oo, na ano yan, House and Depong MACWI, House Bill 347. Actually, ma'am, 11 na pong panukala ding makahain yun yung house na same mo naman po yung kare ng buri, lidinan ng protection yung kaya katamong informal economy worker. Oo. So, metong niya ka rin abatan tapala yan at burita mong i-follow through mo naman. Karakalyo ka niyan follow through kaya na istorya.